Post balap takasni kadeha IDBI bank. Pat kelas dia submit ke application kolong kanyau tarik penai vendor arjar war. Post menikang kade executive. Bakade ke kontrak. Kenapa post kidan siaja sob tali. Ki UR sos pakat para, ki SC sispa nyupusan, ki ST nyup kendai, ki OBC aspan rupra, bat ka IWS sispa saw. Kerta kalong arpo hadu Shynam hadu ka shitarik penai basau ajar puah. Last name ki relax ki OBC, sans name ki SC dan ki ST candidate, but suppose name ki PWD candidate. Consider letter remuneration piyo first year piyo arkonde hajar, second year piyo life way hajar, baka third year piyo life saw hajar. Ka kadan pulih kalong PWD pendep ya graduate na kanugan nuga stream. But PWD dan jitu perlu haka komputer, but PWD dan ru ya ka certificate haka komputer. Post bar kade assistant manager. Number of post kidan sans patli. Ki UR arspa, ki ST sispa arpuai, ki ST arpupara, ki OBC sispa IWEI, bat ka IWS sanpho. Ka kerta kalong arpuai hadu arpasnam hadu ka shitarik penai basau ajbar. Last name ki relax ki OBC, sans name ki SC dan ki ST, but suppose name ki PWD candidates. Pindaru ya ka training ka ba kendai benai, but pinyoru ya ka stipend ka ba raja satspa benai, but pindaru ya ka internship ka balai benai, but pinyoru ya ka stipend ka ba 10,000 benai. Ka jingyo ka kalong 11,000 benai. Ka kadan pulih kalong PWD pendep ya ka graduate na kanugan university, but PWD ru ya ka jingtip haka computers. Kumno wa pin apply. Pila ban apply online naka IDBI requirement portal. Nado ka lai tarik penai bandri ajabar, hado ka kanyau tarik penai bandri ajabar. But ya ka link sebuah description. KHUBLEI SHIBUN.